سلاف و رز، سلاف و حرمت بینر نجال لسنا و اکیبا دیروکا و شارتی دیسه ام لپیشبری ونن و ام دیسه لجیکی سپریزن. بله بینر نجا کوانا زیرین یعنی مزوپوتامیا جورین تمو دایم ممطای دهله. براستی جی ام وکی برنامه لسر جیهو وارن دیروکی ام خو مطمئن دمینن. دوجه از باور دکم از کلاجانا و مطمئنا و نها از هیچ دکم به هون چخاصی مطمئن دمینن. نها ام دیسه لجیکی دیروکینن. ام کی درینن ام ل بیرجیکا اوفاینن. بینرین هجا هون ها آواهی که دیروکی پشمد بینه. به چوات به جقیت به وکی هوی تشخور او کبری هانی توانی تشدایی و تلسر هدو سکنان دیگه. ام کی درینن و درید به جه در شبک بینرین هجا. او نوکی خوید جهی جل به جه کلوشک یعنی جه خربین کلوشکی. تزانین و دری وکی گارنزیون جهلا حکمداریا رومای و حتی آواکرین. اول در دوراوی گلک آواهی دن ین دیروکی هیه. دیر هنن خانه کروانان هیه و وکی دیجکا برماهیین دیروکی هنن. نها اوانا افجیه هانه از بیشم هین کل دومانا بیل سر جارا اول وکی کیبه کتی بدره و وان برماهینه هانه دکشینن و رابری ودکن. امجی بکلا جانن. دوارن ام بهبره بچاو ام روز بهار دزیه روزک خوشه و ام بهبره لناو کاوله در شبکه بگرن. کابه ام بهبره چی ببینن؟ بینرین هجا امجی مراق دکن کلام بکن. بله بینرین هجا وقتی از پیشوا بدری بسکنیم وقت بیچه کی از چرچوا و نه دسکنیم او خاص خوشی کاوا کردن لیم خابین پر هلوشیایی پر هر هاتی هر فاندن مج مختاری گوند پرسی گونده لپشمن جگوند جد بیچه گونده در شبکه ناوی خوش و کلا هان استندی یعنی جکا و گارنزیونا هانی آدیروکی استندیه مختار گوت دزاروکاتی آمده و دره سیخات بو مخابین دفینگران که هاتی هلوشان دیه بینرین هجا چیزی دلی مروته گاوا کومرو چال جواری وانی دیروکی دکه شبر کو تلافیا و تونی نه پیکان جار کردن تو دیسا سیقات راکن وان برهمین دیروکی لی در روشا خویا هی دجیکا دیسا جیکا قال کی نوازه محتشم خویا دکه لسر ویگری هانه ما گوتو بو در شبک 2 کیلومتر دکه باکور بله تام دکانه بیچه باکور بیرجیکا اورفای دکه لسر گرکی هاتی آواکرین و ودری گارنزیون بویه جهلا ما گوتو جهلا حکمداریا رومای و هاتی آواکرین لوی دره بینر هجا دیروک شاهدی گلک جران شر و جنگی گران ر شاهدی کریه امین ها گاو کدن راو بکن به چوا شرکی چوا دنابرا گرگرین حکمدارین دنیای اوان چاو نبرانا هانه حمول دو تالان بو لدو چکوچاوی وان دنیای تر ندبو یک روز آوا یک روز هلات دهاتن لوی دری الهفد قومین کل جرام راو کربو وکی موتو وکی گابوغال لوی دری چونن هفده و پر کنکوژین مزن چه بونن تحریبات مزن چه بونن اوان آواهی هانه همو جبو برگریین شر و جنگ گران بونن هاتنا آوا کرن برگریه خو گرتن لهم بنر دیروک همو مالشتن چون سرگوی دیروکی خلکی هرمی دیسا لسر پیا جوان آواهین دیروکی زخمتر و بخوا اولتر لسر وی آخر دجی و جیانا خو بردوام دکم که امی ها هنگی دیجی که بزی ورن به امی وکیدن چی ببینه بینر هجال و کلاهانه کوهین خباته که آرکولوژیک لی چه نبیه بله بینر نجان هم نو آواهیا یکانه کو هنگی سر پیامانن آواهیا در شبکه‌نن لی گله کی بالکش به چاوی هاتی آوا کرن دنابرا ستونانده دنابرا کبرا دقت خرج ناتی بکارانین و دیساجی حتی نها سر پیامای ابسر خوشی معجزه که
yani biner heca hem define gerin hem jika şerde xozay brus kledin ardı heci digel ve yekeci disaji ev avahiya wani nuwaze لسر پیامایی بینن هجا جیوانی دما داوی بویا مودا بوک وزاوا دما زوجن ته ونه خو الاستودیو نه لجیوانی دیروکی دشینه از پیش نیاز دکم کسی هرم نزدیک و چیز بیرجوکه چیز اورفای بوزوای او کیدن همو یعنی واد دورانه همو ناچه اورفای از پیش نیاز دکم بوک وزاوا ون و دره جوخات بیجی قی چارچوبه ونه بخو واو کی اورجینال سکناندیه اما چکو دره مرور kanı ve nuvaze cevderi ve avahiya şirin bistine. Böyle biner necan ha brasijka jara ekemin az avahiya kwani dibinem. Hav qas bilin nabere de kevel ser kevedani avakrin. Let çiçek nabere de tüneyi o kever hevdu klinik ama yani ka sekatiya ve jika bin beçave xo beç avahiya ke muhteşem buye. Vakte dvedere vaki dbeje vaki garnizon hatib karanin vakidin em herem garnizon el kudbine emle kala zerzavan edibine, dise emle dara edibine, ya medin wandarana, avana avahiyen garnizon ni bunyan leşkerin heri mezin vedere navand vedere buye, ucaj vedere sevki cihe pevust hatiye kirin. Bine necan ha zwa jijika az naxwazim pirzede bilaqim le az xwazim hunjika bimere bizi verin ki da dorej bibine be çawayı ev jixwa derşebek nave xwe ji ve avahiye sen yani vi şeveyi vi tarzı hatiye avakirin وکی شبکه هنی نابرده او بیه او ستونه بلنده و دبینن هلا روایی و یک دو سه دیساج کل هلا باش باکوره و یک دو سه چهار پنج حبزهنن دری هیه لپشمه هیه نابر چکریه یعنی براسیج که آواهیه که کمروف جره ماتمایی دمینه و مروف جره حیران دمینه هم هنه که واه ناب بگرن وکیدن چه هیه مدبینی بینن هجا لهلا اگه لهلا اختنزی یعنی جکا مدیترینسیه لودری چخاص آواهی وانی دیروکی هبه علم خباتن آرکولوژی لهن رستوراسیون لهن دکولن بکچیک لبره نوبداری به هی نهل کسک تعریباتا لبک کلاندنی قاچاق falan بتو آوایی دستور ناده و دبن کنترل ده بن چادریه دیه لیکو هما تو ج ام وی عثمانیا وان درنا در باس دبی مرو و جداهیه ve zikrşiye dibine biçave yani gelek ayan dibine ku tu kıymete tu gringiye nade çen cihanen em bejwa ki kala zer zamanı hineki gringiye dedi lejika jiber ku khatre persega mitraye au biyani gelekten serlederin biyani te sefir falan devletati lo mangi gringiye dedi bedere tuş pay evjika bxira eger nej khira nivskari gevre yaşar kemal bu ya şu zaten او دره اختمارای و همو کلا توش پای فلان همو هاتو ویران که دو زری هلدو وشیا او جی هم تصادفی خیره و ما گفت یاشار کمال او هنگ به چاقید روزنامه اگر بویه خسی روز اول جهانی وای دای سکراندن دیسه امجن گریم رازا بخیره کلاوس شمیت هنگی گرینگی هات دهن و آنها شوخه همو جهان آرکولوژی دزانه لی وکیدن امجن وکی زاروکه جنباوی لید نرن و تو گرینگی ناده اجیکا مرو پردشینه بله در شبک براسیج که ام شخوره حیران هستن قالك أفايهان اللي هالوشانن جبركو كولاندي شنو كاتبين آخر شيء هي أم يارجين زانن دكاي جوا مهن كدن بقرب يو كدن ميتش بهبر ببين بینن جیوانی دیروکی و هنگی دوری آوام به بگومان به سرنج نابه و اردا کردستان جیکاش چکنا سرنج آره گله کی گنجاوش برکو تعطیل بین ارده ده تعطیل یک سرمن گلن پری موانال جیوکی دن گله جیوکی دن دیروکی مدیتیه جخوا سوماتر او جیکا هرمه که اوج بازار که انتیکه لید که هلا روجلات اورفای جخوا بدری همو سوماتر یعنی جخوا ناوی عربی یعنی جیه انبار آویتی و واته او ویچاقی شهرستانی ویهنگی برگریه خوی آوی وی آوای گرتی طبعا مقالات 2000 سال بریان هر که ویچاقی عرض در دور نوانی روت بیه دارستان هوی هر دری آب هوی دیگل آوی هی یه ده هر کجی دیسا
cihe kule dijiyan wekî em bêjin garnîzon ê ku leşker lê bicî dibû yan jîka cihên sifîlan jîka ew bergiriyê wanî dihate dîtin ha ez ser devê sarıncekê min wek kevirekî nîvbazin da yî û yekî dijîka sergirtiyê evana hema bawakî lê rastatin em lê rastatin wekî dijî heyî gelek cêwekî dijîka sarınc heyî na ez dixwazim kevirekî berhandirdim qasî ku tê yani ji xwe xetimandiyê jî qasî ku dengê kevir tê li me ve digere 4-5 metre kurbûna wê heye lê devê wê teng xuya dike lê hundirê wê fireyî yani tenûrkî hatiye kolandin û wekî dijîka sarıncê wekî dijî heye ji ber ku nehatî kolandin pir xetimandiyê ka wekî din em ê wekî din çi bibînin çi nebînin lê ez bawer dikim em ê gelek tişt bibînin ji ber ku vê derê qet nehatî kolandin û ji me jî sürprîz e yani ji her ku em tiştekî nû rastê ew ji bo me dibe sürprîz me gavadin devê şikeftekê dît ji tahtê hatî kolandin bi ihtimaleke mezin ew jîka tirba bîrdariyê ye ka werî caran berê xwe bidin tirba bîrdariyê ya ku tahtê de hatiye kolandin ketin dirê tirba bîrdariyê lê hinek hestî tê xuya kirin lê wek pirtir şêvê hestiye ajal ez bawer dikim belê tirba a bîrdariyê ez tam biriya nizanim yê mirovayî hema her çi be ez ê dîsa dînim cêberê bîne nêca ev tirba haneya bîrdariyê ji sê nîşan pêk tê tirbeke pir zêde nefreyê lê hineke wek nexş falan jî kar li ser hatî kolandin evê dema dawiyê êkevine ez vê tam nizanim yani jê nayfam kirin ê ku dema vê dema dawî jî hatî kolandin jî heye û yê berê jî heye berê şikefta me yani jîka berê tirba me ya bîrdariyê di hêla rohilatê û ji sê nîşan pêk tê yani sê çaviyan wekî em bêjî wekî ser hêwaneke biçûk jîka heye navbera her sêk nîşa de belê bîne hêja ka wekî din bê kolandin xwedê zane ew çi derkeve ji xwe heta niha bermagî hatiye dîn bi rastî jîka mirov jê re heyran dimîne ev li gorî ku tirbên wanî bîrdariyê hatiye vakirin eva wexteke dû dirêj li vê derê bicî bûnin ev ne ji bo demeke kurtir ev tirbê wanî yê hikûmdaran yê rêvebirên wê herêmên wê kelehê wê garnîzyonê ew bajar çi bi her çi bi ji tirbên bîrdariyê tê fam kirin ku yê wanî taybet ji tahta hatî kolandin rêvebirê vê derê defin kirîye dera ku rêvebir jî ka lê werdefin kirin tê wateyê ku demeke dirêj li vê derê jiyan berdewam kiriye û xelkên vê herêmê belkî çend sed salan li ser hev li vê derê jiyanin û ev bajarê hene wanî demeke dirêj li ser piyamayî Kabinlerin hecaj kerema xware hela li vê ihtişama hanê binere bêjî kîdin wanî dibîne keramet de kevirê vê derê de ye de axa vê derê de nîgara vê derê de ye ev kevirê hanê bîne heca kevirê kes wextê ji bin erdê tê derxistandin pir hêsan dikare wer kolandin teşe were dayîn û bê ava kirin lê di nava demê de her ku diçe di stewî hişt dibe ji hestî jîka zehmtir dibe ev taybetiya vî kevirê hanê hûn dibînin bê çawa bi çi mîmariyeke çawa balkêş binere ewa stûnanê hanê di ber hev de hatiye danîn wana ji kevirê her yek kevir e li pişmî jî heye ê wan ji wan bilindtir jî heye û sêqat bûye gundiya got muxtarê gund got wextê zarokatiya me de ev avaya hanê sêqat bûye
kabini berçavê xwe ev halê wê dawî hûn binê çi xwasî muhteşem e deka îja sêqatiya wê jî kabîn berçavê xwe bê cîkî çawa avahiyek çawa muhteşem bûye bînerên heja bi rastî jî divê hûn werin bibînin bigerin erdnîgara xwe coğrafya xwe cîwarê wanî dîrokî nas bikin biçin wan dem û dewranên wê çaxê ji ber çi sebeban ev avahiyê hanê hatin avakirin di nava demê de him ji bo parastinê him ji bo em vê ji mabedên olê avakirinin gelek yani Roma di vî alî de gelekî serkeftî yê bi rastî jî çûyî derê wanî avahiyê muhteşem avakirinin çi xwezî ew tehribatê şer wextê Sasanî hatinin giş hilweşandinin çi gava cihê warê wanî dîrokî wextê Sasaniya yek caran ji destê Roma yan jî ka ji destê em vê ji Bizansiyan stendiyê şewûtandiye hilweşandiye di vî alî de Sasanî gelekî em vê sicîla wan xerab bûye hemû avahî xerakirinin şewûtandinin tehribatê gelekî mezin çêkirine lê dîsa jî ka heyî jî ka li ser piyayê navekî vê derê me gotibû tedî dibêje derşebek lê navê xwe jî bê keloşk yani keloşk bi Kurdî em bêjin kela biçûçik lê tu ji me bipirsi qet û qet ne keloşke vê derê zirkela ye ji ber ku li ser em bêjin li ser qadeke gelekî fireh hatiye vakirin ama wextê mirov di rûre ser di rûre li erdnîgara vê derê dinere li derdorê dinere ji zinar û kevirên avahiyên heyî diyar e ku li ser cîkî gelekî fireh hatiye vakirin di nava demê de teqez ew Surawê jî hebûye lê wextê emana nav wextê vê sibê em hatin nav çend gundaran em derbas bû di dîwarê hewşa de me kevirê stûnê kevirê şekirê dîrokî dîtin diyar çend sal berê mixabîn xelkê me jî vê derê de yani demê berê de tu ew girîngî nedayî cihê wanî û hatine bi traktora kişandin ramok kişandin birinin pê avahiya avakirine pê koxkê mirîşka avakiriye hêvîdarim ji niha pê ve her kes li cihê warên wanî xwedî derkeve ji şivan bigire heta muxtarê gund û hemû gundî bînerên hêja vê dercihê wanî tapuya welatê me ye ji ber ku em ê çawa qala dîroka xwe bikin wextê em tê vê derê em ê çaxê çawa dibin em yekser em diçin 2000 sal beriya niha li vê derê çi qewmî çi bûyê çi çav bûyê xelkê herêmê yani çi li vê derê qewmî ye em vê derê dibîn yani vê derê laboratwara me ye ji bo dîrokê ji bo alema em ê dîrok nasan arkeologan û hûn jî ka wekî millet wekî xelkê me hûn karin wekî serlêder were madirana bigerin ji xwe derkev zarokê xwe bi destê wan bigire bên biner çi xas xweş me rojekê ji erê em di zivistanê lê bawer bikin me rojek îro ji xwe re ji biharê dizîye û em jî bi kêfxweşî li vê derê digerin û vê dîroka xwe ya muhteşem bi we re parve dikin. Nabînerên heja hûn nîvê me dibîne heta hûn ji çara yekî me dibîne ez wekî din qismê wekî din devê evê de yî sarincekê de yî sarinc xetmandî yî ka heger ne xetmandî be xwedê zanê çend metre ez ê têke tema bine erdê ev sarincahanê wekî sarincê din hemûyan ji kevrekî yekpare yeksurma hatiye kolandin ji xwe newanî bi navê sarincê av tê diçizire û zuha dibe Roma jî avan cihê wanî ema em ser re digerin em lê rastî wekî dî jî sarincê yî em bi dil û can rojekê dixwazin xebata arkeolojîk kolandin pêk were û em jî binerin ka wekî din ez bawer dikim gelek cihê wekî din ê balkêş enteresan evê hebe dibin vê axê de rojek were bê kolandin em jî rewşa wê ya herî tekûzkirî bibînin û raberî we bikin hêvîdarim em ê rojê jî bibînin.
Bele binen heca naha eml cihuarın diroki ye derşebeke geriyan. O hatta jdese mahat cihe ku hatta naha hati ditin beku kolannek arkeolojik pekware لسر روی عده جی هاته دیدین ما رابر وکر و به هفره نرخاند. نهایی جاز خوازم اینه که قلا او و پیواجوی بکم چما تراب جرومای جهلا روز اوای وی حالی دنیای راب بدره به بدره چی در دیوان هبو گلو سبب چو هات بدره او اوای اوا کرن. از خوازم که قلا و پیواجوی بکم بینرین هجاد دنوا پیواجوی دمیده وقتا کو حکمداری جدسته مدان به komploya ke navxeyi ji destê medan hat girtin û derbasî persan bû û şûn de pers tu ji xwe re rehet nesekinî heta Atînayê çû û heta ew bajarên ew yê ku Yunana îro Makedonya wan derana çû û hemû bajar wêran kirin şewtan din. Ev jî ka bû wekî kîneke mezin kete dilê alema Rojavayî. Paşê jî ka İskenderê mezin rabû navdar yani gelek filmî hatı çêkirin ew ses diheb Spartayî û gelek filmê vî awayî ji xwe hatı çêkirin ev cîhana Rojava û ya Rojhilat em cîhana Rojava û Rojhilat dibêjin taybetî jî ka wek heta me got heta hukmdarî rêveberî di destê medan debû gelên perî sînorê medan bi riya aştiyane fire dibû xelkê derdorê çawa an yekîtiya Ewropa hemû xelkên cîran milletê cîran dixwaze tevlî vê yekîtiyê bibe ji ber ku asta wan a xweşguzariyê a refahê bilind demokrasî heye mafê însana heye însan debara xwe lê dike loma jî ka her kes dixwaze tevlê yekîtiya Ewropa bibe em Tirkî nav nahesibîne ji ber ku Tirkî zanebû naxwaz tevlê bibe wê çaxê jî wanî bû xelkê cîran yê hukmdariya medan bi riza dilê xwe tevlê wan dibû loma jî pir zêde şer çê nebû lê piştî ku wek me got kompleyeke navxweyî çêbû û hukmdarî ji destê medan yani ji destê Kurda hate girtin kete destê persan êdî per ji xwe re nesekinî û vî awayî heta Atînayê çû û şer dest pê kir. Ew roj û heta em bêjin heta hema dibêje heta ev roja me ya îro jî ka tû mudayîm ev şerê Rojava û Rojhilat vî awayî tûm çêbûye. Bêguman eda me ji ber ku erdeke bi xêr û bêr bûye ji ber wê yekê dihatin li vê derê ji bo vê erdê tûm li vê derê li hev diketin yani wekî gabogan vê derê diçûn hevdê geh Firat bûyî sînor geh Dîcle bûyî sînor sînorekê parta û sasana em bêjin ku gelemperî di kar û berî rêveberiyê Pers hebûnin û hêla Rojava jî ka guherînin yani em bêjin İskenderên Romayê ji Roma yani bibon İskenderê piştî İskender îja Selefkosî rabûyê piştî Selefkosiya êdî Roma rabûnin û îlim berê Xwedayî vî alî ew xwe diceribandin yani kesekî wextê qiralek hukmdarek text diguherandin cara yekemin dixwestin ev hukmdarê Rojhilat têk bibin loma jî ew ji bo wan wekî pîvana ew ê bû hêz û qudretê bû loma jî ka gelek caran şer li vê derê çêbûye. İjarê li vê derê hukmdarekî du hukmdarê Roma li herêma Urfaya îro dîl dikeve destê parta dikeve destê Sasaniya. Yek ji wan jî Valerianus'ı ve çağı imparatorê hukmdariya Romayê li vada dorana dibe ku li vê nêzîkî vê derê bijî dikeve destê Şapûrê Sasanî û wî dîl digire derdora du meha li ba xwe digerîne heta zêdeyî du meha jî ka gelek yani wexteke dirêj li ba xwe digerîne pir jî ka tiştê sosretê mezin anî serê vî mirovî çerkirine jê wextê Şahê Sasaniya Şapûr li hespê xwe swar dibû bangî Valerianusê dîl dikir û xwe re xwar dikir li pêl pişta wî dikir û li hespê xwe swar dibû ev di dîrokê de tiştê wanî em bêjin qalkirina wê jî ka mirov dilê mirov de îşîne her çi xas dijmin bijî dibe wekî Selhedînê Eyyûbî yê Kurd tu neyarê qiralê neyar wextê te dîl girt tu bînê pêşberî xwe bide rûnişandin dew bide av bide û rêzê jê re bigire ev jî ka cudahiya Kurda û milletê wekî dine bînerin hêja. Niha wextê têkevin nava tûşî nava dîrokê û şer û cenga giran ya di navbera Sasanî û Bîzansiyan Roma û Parta û cîhana Rojava û Rojhilat de bikin bi sahatan ji xwe dawî nayê. Loma jî ev cîhwarên dîrokî ji ber van sebeban hatine ava kirin leşkerê mezin li vê derê bicî kirinin li vê derê tanzîm ew kirinin rêvebirinin perwerde kirinin û şandinin herêmê cihê bereya herî pêşîn cihê pêwîst. Belê bînerin hêja bi vî awayî em hatin dawiya bernameya dîroka veşartî li ser vê kela jê vê keloşkê yani kela biçûk û navê xwe din jî ka dêr şebekê
ام خاطر خوش و بخوازن هفته پیشم امیر کوبن که خودت زانه حتی هفته یکدینه ببین نوا خیر خوشیده بخاطر و